dagsa-usaw kanya na dili ko dan, babamlata anak ko na, amo lata dingdinggen. Mag-focus ka di mesa nga goal. Bali actually, duat goal mo, arapap mo nga pulis, kinaarapap na nga gabaling nga atleta. Kindergarten sir gamin ket ano sir. 3-9 nak idini papang ko nagtaray sir. Tapos yun sir. Nangabak nak met sir ano sir. First nak idi sir. Tapos kalpasan na tuloy-tuloy yan. Men sir. So dati pa nagtartaray mo kahiligam dito yun no talagang naipadaраking kan ni papang mo dati kinalaing naman nga taray. Nahiligak met din sir. Kasan nung mga nahiligan? Pumalpas nak aglas klase sir ket agdiretso nak no di stadium no kwan sir. Okay. So gapo ti pa nagtaray hantay nga maili pa ka kailaang kasjay. So kasano mo ti panang balansem iti kinaubing mo kun dati kinagbalin mo nga atleta. Magtaray-taray nak lang no kwan di sir. Di ubing nak. Yung itatan talagang kahiligan mo. Men sir. Ano mo tinaitulong ti panagtaray? DJ ano sir. Good health sir. Iti mismo nga family yun. Ted ko no kwa ken ni papa sir tapno paggastos pa iti balbalay mis. So ano mo tinaction da mama, papa? Happy damit sir. Si kaadamot mo ko ti kwarta. Adda sir. Na happy naman. Men sir. Okay. So ano mo ti maibagam ka dagitay kayat na matiti tumaray nga dagitay padam na dahil ka taray. Training dalang na sayat sir. Paabot dan tula tati pangarap dan to sir. So da magmikot na inikan da ka iti award da ako. Men sir. Ano ba tigit mo nga pagtingkihan? Giyam-yaman na kini Apo Mayor sir. Na simpet so na kanya mi sir. Thank you papa ti pinag-training mo kanya. Sayat duray agkulkulit kami papakit labdakan tulat. Okay. So ano kahit mo pagbalin na? Police sir. Police. Okay. So kahit mo pagbalin nga police tatnon Tapos matulungak da papa sir. Actually sir, di training na ken di preparation na kay medyo narigat. So ada di tendency na nga kayat na nga sumuko pa marigatan na pa ngem kunano ka sang kasaludsod ko kanya na ang nga give up ko na ket para king kamit la dito no anad dayaw mo no anad pangabak mo kunak sir pangabak mi aminin aglalo kanyak ket amo mi dito sitwasyon tayo anak ko kunak medyo ore kasawat kinarigat ti pa nagbiag ket at least no mga abak iso na iti sa balinga na luglugar no tingon ako sir no pangabak ko mitten G-training na sir, panggip ni training na narigat. Amin nga partisti sa paginakit medyo agsakit. Talagang hanga mabalin nga Hana O'Brien di Papa Obrak sir. Aglalo di adaligay na. No anat O'Brien nga kas ama, sumit O'Brien no ka sir. So no anat training ko, sumiti training na. So kasano mo sila mabalanse na dito yung kinaubing na dito yung panagbalin ng atleta? Actually sir Wen, mabalanse na. Ada di time nga tiko na concert di time na DJ assignment na ko makita na maobrahan ken DJ balance na di practice ti sports. So ngem ti pangrunak latakan niya no na this sports is adalatay ta. Ngem ti importante nga kang kanayon mo nga itugtugot o uri tunod dumakkel ka deta adal. So balance sir agawid so na from eskwela agdiretso stadium practice sumampid dito balay assignment after the assignment sir O'Brien na jay pang gawain bahay toy pagugas adjay sir then tulog na adjay sir turog no kan Amat ka dali makiayam so na ti sa balin of pizza like kada kita toys kada sir kasi ada sarili na nga mundo sir iso nga no anati no ana di kayat na sir iso ianak sila ko
music sir deta no awan no brana sir kun kuting tingin na deta ukulele nga dita no daduma sir ket agdra-drums dito yung makada nag solo na ito'y balay so nga agan anawan no kan nanang ko maringgoran. Sir, ako nalatay nga, hindi ka nung arapap na katagpaling ng pulisa ng pakuramit. Team ako nak deta sir ket no ana jay ada 20 puso na isot sorotek sir kas mesa nga naganak actually sumit dati ti arapap ko ngem kaso sir naudlot since awan ti jay rigat ti panagbiag mi idi sir ket kapilitan nga nagsardiya ka nagbasa so maragsakan nak sir nga jay arapap na pulis kaya itultuloy na dito pa nagbasa na sir. Sang ka saludsod na dito sir, sang kay baga na kanya. Kunana, yung mga nakikita mong uniforme ng mga pulis dyan, kung kunana kanya sir dito balang araw pa masusuot ko yan kunana. Pero hindi pa sa ngayon pa kunana. So, ano din sa akin yung Di pangkanain ko nga number 1 nga mensahe lata kanya na sir is always humble lataya ang DJ sir. Tapos agbasa na laing no talaga kayat nga matupad ti arapat na kas mesa nga pulis kay ubray nakas mesa nga anak ket isumiti pa nakasupapak na mit kanya bueno kanyami lalo kay mama na ket tilang mensahe pa nga mesa nga number 1 sir. Aglalo kadigito yung generation ng circuit sa bali. Ket no dagsausaw kanya na dili ko dan babamlata anak ko kunak amula ta dingdinggen ag-focus ka di mesa nga goal bali actually what goal mo arapap mo ag pulis ken kinaarapap na nga baling atleta ti may representer na ti Pilipinas ngem kunak amo pe panawin tata no amon tata adan tulat ta. Hindi sir. Sa timensahe ka may katlo kanya na ayatik ulaon dito nga anak ko sir. Ket dito ti aglalo ket dito ti mangitaktak der ken mangitaktak ay kanyami iti Pascual family. Awon sa bali nung kedigat lata anak ko ket agan anos ka no medyo taunget kas mesa nga tatang mo ken kas mesa nga trainer. Iluglugar ko sir, iluglugar ko si panangungit ko kanya na. Hindi sir. So, ano kayo po pagyamanan, sir? Tilang pagyamanak sir ket laon ket umuna ket ni Apo Dios. Kang kanayon iso nang agtartarabel at kanyami anak kami pulos binay baybayan no anti papapanami nga pakilumlumbaan adala ta iso nang manggagat kanyami ken may kadwa igiti naganak ko nanang ko manang ko kakapsat ko ken digiti sumuportar kanyami ken pagyamyamanan mi laon di gijay nga tattao amo yon no sino kayo no dumawdawat ak iti sponsors tulong no anat dayaw ta anak ko iso dayaw met digiti nang sponsor sir iso nga dijay pagyamyamanak kanya da amin. Dahito'y adama kiti sagsagot kada kayo ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA car rental iti Ili ti Vintar. Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas. Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA. Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingao, San Nicolas. Esmin Halo-Halo iti Barangay 20, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti Agnina.